kimege kithongi bwega nontu wa gutara weru njuma utuko bwanarua onimbitagwa Ntinyari Kinyua. Siasa ni bethiritwe gwakagita bagicoka na iria miariri na Mwanki ne kwaganira gitio buru kuma mathikone gwitakire kuruguria mirandi ya weti na mbere na biathone na biuthuranone bingi bakioneka kujukia kanya kau na umusiasa gwikia miariri no rito akierekeria uri ongi bubu gikarika tutigerie nkuruki ya mwaka jumwe kenda tukinyakire kithurano gikinene muthutira jwa siasa jukioneka kumata ontu kwire gukia na nikio utukubona arua tugukuria atiri moni jaku ni jari kukonia muthutira jwa siasa jurajo kuoneka ajanthi gurune utukubona turenda waraniria about turi kuria moni jaku ni jari kukonia muthutira jwa siasa jurajo kuoneka ithiro gitumire SMS gukurukira 23578 niyo namba yetu ya SMS ukaigwa ogwa itina mare ikinya jari konkuruki no ithiro gitika gicoke gyaku gukurukira mitandao yetu aratule live kagitene gaka gukurukira mutandao wa Facebook na kinyajwa YouTube jaja jatukupanganirite tukubona arua kirinteto chietu Yareto kudhurania kirinteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Jagutigwa na kieba na kurwira Kyoto mwendo wa kuragwa na njira ya kurathwo na mugwe abisa wa KPLC gototo ura kwithukirwa na mukari ari ngugi nentere chesiolo atongeria mwanya kwariria wega bwa asiasa gutigana na kinya kwa thirikari kanyaga kuritira akari ngugi akiama varutere regani kumenere thirikari nwe rais akiruguria mirandi witi na mbere entere chiamboa Kugwatogeni wakaire mwarinkire minwa mwananiri wa mathithio tukobona arua tukianjiria nteto chietu njaya Peter Njeru nitigina kithikiro nyuma ya mwari wao wa miaka 20 na gutotoro nyuma ya kurathwo na mugwi kuririkana mwari uju amwe na atano ngina bararithitie ntere cia kariga materi na ndithi gutonya mundene jurajuri negamba nirio muturo kwirikana ni muritungugi wa umwe wa bara bakugambira munda juju aramurathire na mugwi ni karikari ari kirikiro ni munene wa borithi wa Tharaka-Nithi Zacharias Ng'eno agitariria kinya muthuganirwa na arikite gwikirwa mpine Makena Babu ari na ripoti jitariria Dewa Peter Njeru kuma materi wa diachia kariga niwejuritwe ni kiriro bakithikira nyuma ya gutaumo wao arietwa Rose Mukami wa miaka 24 kagita kare ararathirwe akirithia mwana akwana athire kurithia akuthi kurithia wicho totorani oya munda mburi cio kwigikira mundani au kakirathwa na ri yarikie kurathwa arikia na ukua regirwe mbunde neiba ndathi kuona nkithi ndaithira ntungu ne mamiagu na rwana ruru rari oro sisters na brother bakiriraga niyo ndaraitha ndakaragu twetera tona ka tukona utethio na askari bakuma mbari bo baragie batutetheria ni bakuromba usonkoni wethokiruthwo na mpui kenda bagwata Kyoto kia mwendo wao romba thirikari yukio chunguzi bwa haraka baombe kuyukia itagaria ria mpui bombe gutetheka kuria mundu uyu agugwa tema mwana uyu auragwa mundu uyu uraragire mwana uyu nurarandikitwe imuntu agwitwa Joseph Machira Njagi no andikite muntu uyu agwitwa Gitura Mutegi turenda Kyoto kia mwana wetu Rose Mukami ibu tukuromba thirikari tutethio indi tukuria thirikari tafadhali yombe gutetheria mucio uyu bombe kuona Kyoto kia mwana uyu wao kana aringire ospindi malimanti aringa ripoti cia kariga ile polisi ya kariga rajire
Ni nteto iria police commander kaunti ya Tharaka Nithi Zacchaeus Ng'eno gukurukira na njira ya thimu ugite muthuganirwa ni arikitie na kugwatwa aria kugwata utungata cibitari ya Marimanti. Kuna kesi iliapa inside ya Mateli Chia Kariga ward, kuna msichana aliuliwa na mshale. Yes. The suspect alishikwa but is undergoing treatment at Marimanti. He was arrested yesterday evening. Yeah. Kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo. Abisa wa kambuni ya manyaneo KPLC na atigia tete uturo nyuma yawe kwithukirwa ni mukari akithoma mita ya stima ntere chia Isiolo. Ontobobo bukirikana gwetithua na mbere ni mture mwankira nande etete na mbere kwithirwa agichitha. Abisa ojo atete uturo nyuma yawe gwikwa sibitari Isiolo level 5 akiamukairo tungata anto. Ontobo ikirikirore ni munene wa borithi kaunti EU Bantamurangiri na wina report ije. Abisa wa kambuni ya Kenya Power Shadrack Mukembo muthenya jwegoro mathajogoro na rombire kumutangwa ni mukora nterete Checheles kaunti ni Isiolo agitangugiwe kuthoma mita nyuma ya karikarire. Abisa ujo no rombire kumatuka cibitari nene Isiolo ni antu bawe ndibo bwega ari ache marina gikukia weru kirora gukira narua otore komanda Oborichi Isaac Sang agotariria saya idara ya huduma ya umeme ambaye ni Kenya Power. Naitwa Shadrack Makembu. Alikuwa ameenda kusoma mita sehemu inaitwa Checheles, na katika ile harakati yake ya kikazi alipata kukumbana na mhalifu ambaye alimshambulia na akamdunga visu, na tuliweza kurespond na tukakuta ya kwamba wananchi walikuwa wamemsaidia pia, akafikishwa hospitali. Tulimtembelea na tukamkuta ya kwamba alikuwa anaendelea na matibabu katika hospitali yetu kuu la Isiolo. Tumejaribu kutathmini tujue kiini ya jambo hili na bado tunafanya uchunguzi yetu. Hivi leo asubuhi tuliweza kupata ripoti ya kwamba tumempoteza, na yule mhalifu mwenye alifanya hivyo bado tunamsaka. Tunawasihi wananchi ya kwamba mtu yeyote mwenye ako na information kuhusu huyo mtu, tafadhali uje utusaidie ili turahisishe uchunguzi wetu, tumkamate ili ajibu sheria. Kurokisang na rombete akari kukarania boga na kugwata mbaru aritingoge baba ba Kenya Power. Ningependa kusihi wananchi na kuwaeleza ya kwamba maafisa wetu wa umeme wa Kenya Power, wale wana ni meter readers, tafadhali tuwa support, kwa sababu umeme ni muhimu sana katika taifa letu, na especially katika uchumi ya taifa letu. Na kama hatuna umeme, hata usalama itakuwa vigumu kuendesha. Inkiripotera ntoto chawero kuma Isiolo Mbita Bantam Murangeri. Ngwataniro ya rutere rwegani na arua ni kinyite ntere chiekamba na retinogie kutharikira rutere rwegani bakiaria asiasa baba boneka kuringithania Rais Ruto na thina ya maguta ire kuoneka kurumira nthiguru kagitene gaka. Ondi wa siasa ni bonekete bakimenerie Rais ni ugambi bwao bokurwa na mathina jaitha kara bogite Rais no mwambo munene wa miunda. Siasa baba kinyani bameneretie bo kadha kuithukirwa kwa Senator Osoti bakiuga itagare riri torakiwatho nilibatere kujukwa. Huyu Kasongo nilimsomea, alikunywa maji chupa 16. Nijeka gushoka na gwantuko ya Jumatano kiri mathiko za mutigaire mujumbe David Kiaraho gutanganire. Kasongo alikuwa amekuja, nikamwambia hii boma iko na mzee anaitwa Rigiji, hapana lete kierere hapa, hapana lete fitina hapa, wewe kuja hapa polepole na heshima. Hii bomba iko na mzee. Nikamwangalia kwa macho kama ameketi, nikamwambia Kasongo, kwanza akachukua maji akakunywa. Zindio, simuliona.
tugicokera makarika za ntuko ya narua ngwataniro ya rutere ruregani kana United Opposition nikinyete ruterero ikamba ni are Rigathi Gachagua onekenie kujukiria are atigirire ntuko ya Jumatano agitana mbere kurekera Rais Ruto Makaraja Mwangi. Yeye biashara ya mafuta Kenya ndio anafanya. Kitu naitwa G2G. Iko kampuni yake inaitwa Gulf Energy. Wameshikana na mtu anaitwa Njogu kutoka Meru. Hao ndio nauza mafuta. Ametengeneza faida tangu waingie kwa uongozi ya 1.5 trillion. Tunapoongea ametuma Opio Wadai na huyu Njogu Dubai wakaongea na masheikh waongeze bei ya petroli ndio faida yake iongezeke. Akiamberia na thina ya wagibu wa maguta kana petroli ire yatikite nthiguru ya Kenya kagitene kanande akiuga kaumo kathina eje ni Rais Ruto. Mimi nakwambia Kasongo, wewe umesubua Kenya ya kutosha. Wewe ujaribu kuongeza bei ya mafuta, bei ya diesel, bei ya kerosene, tutatoa hiyo Kenya kwa barabara wakwambia uende nyumbani. Akiuma unachokerete mushemanio jwa ntuko ya igoro gatigati ka Rais Ruto na MCAs ba kaunti ya Nairobi ni are araugire agakandana na ambaba miunda ya mwinge Rigathi Gachagua akimugweta jawe muamba munene. Nimeona jana kwa kaunti ya Assembly ya Nairobi ati akisema atapambana na wezi ya mashamba. Wizi ya mashamba mkuu katika Kenya anaitwa nani? Anaitwa nani? Alikuwa analalamika ati mimi namuita mwizi. Ile mtu naiba anaitwa nani? Lakini kwa sababu mimi sitaki fujo na yeye ni mzee, wacha tubadilishe jina ya mwizi tumuite King'ei. Nawe mutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na ariritie ikarikari arua aria kuidhokirwa kwa seneta wa Vihiga Zawe Godfrey Hosotsi. Kenya haitakubali utumie ulaghai kuamrisha viongozi kama Senator Osotsi ambaye nilimuona hospitali jana. Anapigwa na magunzi ambao wanajulikana. Nimeona wanasema wamepata atu wameshika maguni watatu upande wa Kisumu. Lakini ule guni mkubwa anaitwa Raymond Omolo. Gachagua akirekeria na kuga Rais Ruto nibagwatanirete na Kimani Ichung'wah kubangania akora abakuharagania mushemanio jwao jwagi koyo ntuko ya rojo. Kesho tunaenda pale Kikuyu. Kasongo amepatia Kimani Ichung'wah 30 million kwenda tafuta wahuni wapige viongozi. Kanyene Kawero TV Mbeta Nele Wakethenji. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na akinyite kauntini ya Kiambu kirima mburaja rugendo romuthe rwa David Kerau ni ara mwingi jwanto baikinyite mathikone ja uria urari mubunge wa Olkalau nyumba ya mamburaja maromba ja kukuthithika ntuko ya igoro. Munini wa Rais Kithure Kindiki nwalale mugeni wa gitio mathikoni maulethirĩtwo arĩ mũmbunge wa gĩcigo bunge kia Olkalau David Kerau ntere jatigoni kaunti ya Kiambu. Akiele Kindiki namenerete ulale munini wa Rais Rigathi Gachagua nontuba kugarura mambura magukungwira muturura wa Kerau mala mathithikaga ntere ja Olkalau muthenyo ithatu kiuma giki na gutwiki mambura mama kieni gia siasa ja kwaganiria gitio na ja gucario nene bwa kirimara. Tunajua na tunafuata ule utaratibu umewekwa katika Biblia na katika mila zetu ya kwamba tuko na majira ya kila kitu. Kuna majira ya siasa na kuna majira ambayo hayahitaji siasa. Kindiki akiugaga mutugo jwa Gachagua twithire bwa karibanteri no kwa gandoni mathikoni. Sio desturi na sio mila ya Mugikuyu, Muembu, Mumeru kuleta maneno ambayo yanakosa heshima katika mambo ya mazishi, harusi
na mambo ambayo ni ya familia na kibinafsi. Amwe nogu munini ujwa Rais Kithure Kindiki ni alombe torekeri kumane na mialia tongore bonde bagi siasa balabali mamburani mama. Apologize on behalf of the political leadership of our country for anything that any of us may have done that has hurt the family, that has hurt the people of Kalau and the friends of David Kiarao who are mourning him. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Atongeria mwanya bario ba Kirimara ni baugete kuri na bata ya siasa cia bata na uguni gwitithwa na mbere. Onde muthutira jwa siasa jwitite na mbere kuoneka. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru akiaria ugite Anthony Babatere buru kwabukana na siasa cia kubaike rutere nkurani na thirikari. No gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata akioneka kwebuka siasa gwake bata ni ngugi kuoneka kuritwa. Gavana Njuki wa Tharaka Nithi na mukaririgiti wa kanjo ya magavana Hamed Abdullahi na babakiuga atongeria ta rais ni bakubatara gutiwa bari teja araba gutrimene mambure ja mathiko jangina wa CEO wa kanjo ya magavana Noemi Mwiti mambure jaja thithikite ntere chaburi kakimutegi gatweje na njira inkinyaniro. Ikirimathiko magino acio wa Council of Governors aga kaunti ya Meru Mwiti ara siasa kathomba bagukinyite kuomboreza na barabonekete kuwatambaru thirikari ya Kenya Kwanza bakiuga bo batuma thirikari ni kinya kugatwika ata sisi tuko ndani ya serikali, katikati ya serikali, ndani, na hapo ndani ya serikali hatufanyi nini? Hatutoki. Ya pili, hatutakubalisha mwelekeo ambao utapoteza mlima Kenya. Nzuri kwa siasa ina utamu, lakini itaisha after 1 year and 6 months. Ile itadumu ni zile barabara tunatengeneza. Ile itadumu ni zile ECDs tunarenovate. Ile itadumu ni ile support tunapatia wakulima. Akiaria ngavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki nori munini wa mukaririgitwa kiama kia mangavana na meneretie miariora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua araririe mathiko ntere cia Karao akiuga guku ikwaga Anthony na Rais wa Nthiguru na batikunengerwo gitio na mtu auma thirikari-ini na umire. You cannot lecture the sitting head of nation when he's sitting next to you, facing you, thinking you are becoming somebody. You cannot. Because at the end of the day, after all that lecture, because some people are wondering, why did our people keep quiet? It is because huwezi jibishana na Ibeshi. You cannot. At the end of the day, even after all that lecture, those guys left there as who they are. If you are a former, you are a former. If you are a nobody, you left there as a nobody. And the nation, the head of the state and the head of nation, went home as the head of nation to continue taking care of the nation just the way they were doing. Regardless of the political differences that we have, the office of the sitting head of state must be respected at every time. Noesies waroya Nthiguru ya Kenya Eric Muga. When you're given the podium and an opportunity, what is it you feed into the heart of people? Sisi ni wale wa kugawanisha, sisi ni wale wa fujo, sisi ni wale wa kutibu, ama sisi ni wale we are the peace keepers, the peace speakers. Kuma gicigo mbunge kia Bure nkiripotera Weru Njuma nioka mbitaga ki Mutegi. Tana mbere kurumira nteto chetu twachokera ni ugambi bwa MCA kaunti-ini Embu baraba ugite kuri na bata ya kwagirithia sibitari ya Ishiara ni nyume kagitegate kuraja okebebe mutambo. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Nandera ino Mabati nenikita maguri obwega aragage 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Tubugwatogeni Kirimeru ka Flex Market Day na ka Bazaar irani ntuko indhongi muno ya wendia Bwangari. Aja ugakujira ka Assembling, Professional Automotive Training, Driving School, Defensive Driving Lessons na Kinya Modern Vehicle Diagnostic Center. Njoo igurire spare parts injaga, accessory tiangari na kinyangari ya kuigitro customization amona motunga tajangi jabatari. Kethrono kwenda kugura ngari kuri na exhibition inene ya wendia Bwangari aroga tirimana na endia Bangari no chionera ngari mithemba yonthe. Nkuruki no ugwatane na dealers Bangari bari na nkuma nthiguro yonthe. Ugakurukirwa rikana ni ntuku ya Jumapili tariki 3 cha mweri Jomei ara showground Meru. Njo utakurukirwe kenda utereze kugo taigirwe kana ne atea. Karibu mtu wangu. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuri ngathimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go!
Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Inaori tagainya ya ontuko. Gogo kurike mwiri. Gogo chancha muroturone. Na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iria riri na inya, iria riri theru rigu kuongera inya na ririthondekirwo oaja tumero. Uma miundene yetu minoru ya miru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iria riri na inya na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari. Thoganire gikeno gya kuja muritwa. Sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi. Aja utekuringa ndari. Ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda. Chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita. Aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Ujokani mba mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru. Nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwantito nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana oriongera rwangirwa turwaro ya kwena gwe. Yetu sako, your success, our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok nanana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Pweke gwetana mbere ya kurumira tito chetu tugichokera murimo jwa hypertension ni mpanga yonekete kwangaikia baba ingi na gutiga nje imwiti na endo bao mpangeje na andene kinyite ndene nja ya makanga kirigia kumanturene kaguma ganga haramutana wawe wa miaka 28 atrimi nyomba atiumbe kinya kwaria kana kurungama agikwa hospitali na gutrima mikia yawe atharike ire ithagirwe ri utombone imbi na gutambuka na magereja kuonoke mutano jo jakire ra muthethiro wa kinogoka na gutiga murigo jwa ngarama yo tungata nandi romba rao nikiri antu bawendi bobwega gutonyera na kubatetheria kenda bomba kunogokia mwenda wuju wao. Martin Mugambi na ijina njira indiko. Nturani akagoma wandia ganga akiri gichigo mbunge kia mara kwa mukuru gwetwa makango akirigia na
uyu nu muturire na mukarire wao wa ntugo gwa ntugo kwa biumia biiri mwanke munthi thina nene ya muci uyu wa makanga i muthaka wao wa miaka 28 Anthony Mwirigi utotoro bwake gukurukira murimu wa pressure murimu aterigirite twina umuma na nitwaringikire kagita karia untu bobo bwejire imanjese nontu te murimu twabangirite no katwathire twethira ate arini ya kuma nyomba na tutai na issue ya kuga tukamwira thibitari na riu untu bobo boturingite au boturingite tione tukwigwa nkoro jietu jiemanite muno kuringana na antu bamuci muthako uyu wao wethirwe nyomba atakwimenya haraugithwe cibitari na kwirikana ati imukio mawadamu ukiri utombori mwatuku na nyuma ya ntugu inkai yara totoro gutigira muci o makanga na turi banturene akagumera nduri 500,000 rira rikwendeka kenda kuthukia mwiri wa Anthony Mwirigi munthi batiritie mathiko itaria kairi nitwikarite o jumejire riu na tulicite mbeca itigukinyangirie 15 tukona ti utatori tutiomba kulisi mbeca yu na igite riu rinini ritigere tukaulomba thirikari yetu gwitukira kiringa bana kwija KMCA baturirikane kagitani gaka nontu tugwikara muno na mbeca itikwigana riu bithirite biumia biire no gatukwigwe tukire mwane tukiona gutena mwirigiriro kagita karia tureciritie no tunogokie muthako nju kiumia-ni giki untu bau ni buringite iga nontu bwa umu buria twina bu kuringana na atori bara bekinyitie muci uyu kenda gutigira bagucutetheria bariuga murimo uyu wa pressure ugutwika kangata murimo egego maturani urichie mana kuburia na kugwibwega thirikari bangi tena gutunyana karibejo ki murimo uyu ona idimire tuigiritwe guku gutebu igo tuteri tonto na itekwegana na tembega kwa bune intopeki eto dito banga bangirwe gintu kega ne thirikari yetu muno muntu aigwa twanda kinga na nusu ukenere akodi leu ukiombekaga anto bagela kulaidagwa bakeya ukontola ni tole non tole untola ni bamone bale magone ne kumagala lu ta ukontola ni ona ni bainge mono bamami balela kwa bamami au le una baka mtu ako kubamenyagirira menya leu no badiona mpwe Nkeri potrandeto chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Mutongoria wa mugongo Rais William Ruto ntukianarwa na arugurite murandi jo wa kibo barabara ya Ngare Mwanki ya kuma Voi Mwanka Taveta Rais akiwa bobo bugateviria kinya gukura kwa utumi intereu na kinya kuthi ugendi Kale Mutembe na ripoti ije Mutongoria wa mugongo Rais William Ruto ntukianarwa ni arungamirite gwako kwa njira ya Ngare Mwanki ya Voi Taveta Meter Gauge Railway ntereti ya Voi kaunti ya Taita Taveta area ugete thirikari ni rutete bilioni 5.5 kiri mubango kwa mberia wa Kibubweru. Tulikuwa na reli ambayo ilikuwa inabeba watu na mizigo kutoka hapa Voi kwenda Mwatate kwenda Maktao mpaka ifike kule Taveta na iungane na reli ya kwenda Tanzania mpaka iungane na Tanga na Moshi na Arusha, alafu baadaye iende Singida mpaka ifike Bujumbura. Serikali ya Kenya tumetoa shilingi bilioni 5.5 kujenga hii reli upya. Ndio hiyo reli ambayo ilikuwa imesambaratika tuweze kutumia kwa mara nyingine tena kubeba mizigo na pia kubeba abiria. Amwena bo rais ni atomeretie gwako ka Antoa kubokora na kubokera merigo kirimeli kana dry port na ndio michia chomba ntereti ya Voi nyuma ya area kweberwa wathanine wa Rais Uhuru Kenyatta na kuirwa Naivasha. Ile facility ilipelekwa kule ya dry port ambayo ilikuwa imepelekwa Naivasha. Mkaniambia hiyo ilikuwa ingejengwa hapa Voi. Hiyo facility ya dry port ambayo ilienda Naivasha, sasa nimesema mchengewe ingine hapa Voi vile vile.
Kuongera kiri Jaja John the rais augete ni athiete kwambiria waki wa Kieni Kenene Ntere Uchi Voi. Naenda kuanzisha ujenzi wa stadium kubwa hapa Voi ya milioni 950 yenye itaketi watu 10,000. Wananchi wa hapa wawe na stadium, mahali michezo inaweza kuendelea, mahali mikutano inaweza kuendelea. Muthia rais augete ni atekaniretie na atongoria tengogene ruteke mbere siasa ikeja kabere akibaromba atongeria bonthe gutiga gucengana na bendie sera ciao kiria Kenya agitindekeria ngwataniro ni gintu kia bata. Tumekubaliana na hawa viongozi wenu wote. Mimi nimekubaliana na gavana wenu mheshimiwa wa Kujaa, huyu Mwadime, mtu wa kujaza, si ndio? Tumekubaliana na yeye ya kwamba kazi kwanza, siasa baadaye. Mimi nimetengeneza serikali ya broad based makusudi. It was not by accident, it was not by default. We created the broad based government so that we can bring all the people of Kenya together, because in unity we can succeed. Hebu nione tutam ya watu wa Msao, nione tutam. Nkiripotera Nteto Chiawero Nioga Mbeta Caleb o Mutembei. MCs bambunge ya kaunti ya Embu nibogeta kuri na bata ya mugaruruku kuthithwa ndene sibitari ishara level 4 bakiaria nyuma ya kuriunga sibitari ni atongeria babogete ni kubatara kuthangikirwa na mpwe kinyakethera ni rutaniritie gutungatirwa na kuthangikira kari amana wathina jarajari kubo bujite nyuma ya kari bara bambukagira utungata sibitari neje gukia mateta bakiuga sibitari je etitite bobwaga na speaker wa mbunge kaunti ya Embu akiariro ntubo na inyiri tina kuakiriro kia mwingi ni kibatere kuthikirwa. Nigukoretwe na mateta mengi iguru ya utungata wa gikiro kia nthi muno thiini wa thibitari ya Ciara Level 4 mwena wa gicigo mbunge kia Mberia iguru. Arwaru magitetaga gutire na ndawa, gutire na ithimi cia bata, gutire ngari ya arwaru, cioro ire na giko muno, wandi itari nginyaniru na ikiro na mathina mengi. Guku riu ambunge ya kaunti ya Embu matongoretwe ni Speaker Josiah Thiriku magiceraga thibitari ino niguo kumenya wiki. Baadhi ya picha ambazo tumeona sio picha za hospitali. Sasa kama ile picha ya mama amebeba mtungi kwa mgongo, hiyo sio picha ya hospitali, lakini kuna baadhi ambazo tumeweza kupata kama vile pavement kubambuka, choo zingine ziko sawa, buildings zingine ziko sawa, na ndio maana nikasema tuko na milioni 27 ya kufanya hizo kazi, ndio contractor aweze kuingia na kufanya kazi, kwanza hiyo kazi mara moja. Guku kuri na unyiviriru munene wa aruti wira amvonge ngurani cia thibitari ino undu uria uracungirira arwaru gutura mautungata ma bata na mashinda kidogo asa side ya mortuary attendant apatikani anafunga anaenda mahali. Sasa hiyo ndio tumesema lazima tutengeneze hospitali yetu. Kama mtu ajibiki, kama mtu afanye kazi yake, afadhali aheshimu hospitali, apangwe mahali ingine. Ambunge aya riu makiuragia ateti kwethema kureta uteti thiini wa mathina maria maragomera thibitari ino niguo mabote kuona kivonia. Kwa hivyo zile visa za mtandao ni zile tunaita za AI ambao zimetengenezwa na watu, na kuna watu wameleta siasa kwa hiyo hospitali, na tunawaambia viongozi wa area hii wache kulete siasa kwa hospitali. Kukiwa kuna issues, address issues bila kulete siasa mingi kwa hospitali. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwarita Mwaniki wa Musiri. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara na amenerete siasa bara kuga kaba gutambia siasa cha kienderejo tukithengera kithurano gia 2027 akiaria no rite mwingi kugwatogenia siasa bonthe bara bakabariungira kienda kwiringira ndebe akiwa mutongeria batere gutarwa kuringana na riti bwayo bwangugi na rurujo rwayo honde na tarite mwingi jotigetikire gutumira kwangaratania michemanio ya gisiasa. Mati Mugambi na ije na njira indiko.
Amburachi athigonkonde na nkinyanyiro tindite kieni gya cukuru ya primary ya Ngoroki wandi ya Mwembe kiri gicigo mbunge kya Maram. Akariba mbarine ya Mwembe bathaganite thigonko kuma kiri mubunge wa gicigo mbunge kya Tharaka Gitonga Murugara. Ngwiritwe muno kwigwa ndaga mbujete kubukethia nkethi cia Easter tweneo Pasaka mbukeneti Pasaka Yesu aliuka akwena aliuka na ikagita kagikeno ikagita kathiri na twinde twenda neni Kiatho nigiki Murugara arorotera aringicia cha bara bakuromba giti na kumenithania Karim iguru ria migongo na nkinya miriga gutire Mutharaka na Mwembe tweginto kiriko kwe mtu wera gogunaga kabwera menani Tharaka tibega na Tharaka tukero menani Mwembe tibega muntu atimena Murugagina muntu atimena Mwaragina twana thiri ndangukena muno kuona kirinde giki kiriaga nonto kwe bakuga yeye utikathi na agwe bere Tharaka nithi ni tutwinde bokweigwa ibaje Tharaka one kirinde kia Tharaka bagikethie na barombe kura Gitonga ugite muchia chaka na mutongorio kwathurana kari kuringana na migongo kana nkinya miriga tibateri kuona giti na kogu bonthe babateri kuromba giti na kuringa chia cha abantu onthe bakwenda kiri kaunti ino nani kambuje kwenu kandi chuka kandi Mwembe na Muthambe na kukunge turombe ni kura kana tibu na turombe ina thiri na kwendana na kuwatithania antu ba Tharaka Nithi County batweke gintu kimwe tukugaiwa muno mbiyene ndibo kwirwa na agabukero we meabukari na antu ba Tharaka meabukari na antu ba Chuka tio twarie twe Muthambe twinka na ati twarie twe Mwembe twinka Chuka ndeka uga yarie yonka Tharaka yarie yonka gutie muntu karugama na mwiriga gwago agachinda gite kya ngabana amwe na bobo Gitonga ongerete na kuga Kariba kaunti ya Tharaka Nithi babateri kugitira muntu wari kiumbe gamba ende timugongo kana mwiriga tokwega gutie muntu karugama na mwiriga umwe na uga agachinda kogwe akwenu nongo tutindaga bokwenda kaya kaere beto gutindako iniri o inu chionde nderere kutherera mwangigane sina mna hiyo na ibuye ndaya nkaya ndi bagu sina mna hiyo kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kya Maram mbitagwa Martin Mugambi. Minista wa Kariabwandi no bangane bo thirikari cia matura Kipchumba Murkomen amenerete bo kathe karikaria uria ni senator wa Vihiga Godfrey Osotsi aithukirwe na kurobo kathari mukawene Jumamutine ja Kisumu. Murkomen akiwa batitikiria untutabo kumira kairi na bagakaria akenya bombe. I saw some of the people were having a press conference, the opposition leaders, mentioning my PS. I want to dare them that they come out openly and denounce violence and denounce the goons and the gangs and the boys they are walking around with them. And since they have gone public, I want to ask the Inspector General of Police to move with speed and arrest all those boys they are using in their functions so that then it can become a proper example that they believe in this issue of fighting gangs. Some of the most leading characters in recruiting young people to engage in violence are sitting in the opposition and coming to pontificate to the public. That's why they're shifting blame to government officers. We will continue doing our job. We will do it without fear or favor, and we'll make sure that we get rid of this country, of these gangs and goons. As we go towards these elections, as leaders, I want to request to all of us to ensure that we put aside politics of violence and goons and gangs. One of the biggest challenges we are facing in the country now is that nearly a good number of elected leaders, including those who are aspiring, are recruiting young people, using them
as goons and as gangs for purpose of intimidating their opponents or causing chaos in functions. I must say that we really condemn what happened to Senator Osotsi in Kisumu. It is totally unacceptable. And I am happy to report to you that the DCI arrested 3 of those characters, and by the end of the day today, we will have arrested all the others who have remained. We may disagree politically, but we do not believe that violence is an answer in any way. Wanarua turi kuragia maoni jaku ni jare kuokonia muthutira jwa gisiasa juria jo kuoneka maoni jaku ni jare kuokonia muthutira jwa gisiasa juria jo kuoneka nthomento merie mbere tu maruka muthutira jwa siasa Anthony Bakare na ume batekoragane nuntu bwa siasa baraba kurombaite mwanya ni murike kumantere tia kalankware kiego itana mbere kore na about 23578 ni namba yetu ya SMS kedo ankitha matumeri tia kunkuruki kirenti tochetu chia thaithatu na nusu kagitenga kanimo kwa mwaka studio chetu cha Wero FM kiri mubango jwa registra nyumene korwa kuwatana baute kiri mubango jwa Njuma Sako betagwantinyari Kenya mono nirio mathithio utukubona arua no ni Maureen Kirimi.